hami senhan pemurumuna persona tadi situ tua sehulu hami bonani sitol mo raja nami dapok nami bonani diam tung ado penomai atar mo zolmana sahala do alaya soluhuna zolmana marniang tuk sungguh dia peraja nami pening hola nang ikon na mok soban ay dakinate sa makorla sinuroha matujulan narion Ima tutuy. ide tuk sibigo berubah rarahuni kulik-kuling na molo tuk suboy petaruli raja hepeng narata nararai manak saja dulakin gudangan hepeng nameme las parahani raja yate asa tu dulu mapertanggala tu taruan maperbubuan tangiang nami pita gabe pita horos di hamis na luhuna pemurmuna sumbang mana zinalahan dabo nani luluan asa boy zakar sonon soba nami tapi nami tu hamu hulu-hulu nami saluna horos sila gabe ma saha mata itu hulu-hulu nami Una asa dohoran ma lemak sili juang lemak sobinya buat ini behong mangalak kapar kilabanan kapar kini sematu pa sa dotong ma ada potan pangomongan betul mata dari gabi ma pasar Yamu nama ronan karena kasih kop sekarang dong para main di top dan memang mahasiswa ya sabino ma ay itu bilang kemarin banyak studio Gabi atau asal hula-hula naposo saat hula-hula nama tua jadi raja ini jadi rasuhan kami lebar kami benar-benar no nangguhi muna yaro kami ini kami hula-hula muna misalnya kita horong di hula-hula asa sisa dapat jalok kita deh siap mulai siap hula-hula satu bonani hari no hula-hula naposo gabi ini kau pasahaton boros pin kami asa bedamang musik na hupat si ima kau pasahaton boros pin tumpang urun namin marga sendiri Mari hemo keboto namin na puro namin lang.
Gabi tulang. Lahat ang mahaming hula-hula muna na pati. Gabi maraja na hula-hula tulang na mga tulang. Pagkatawa ko raspil, Gabi. nagpakuha ko na. Sa mga lima mong goro di harapan namin, o raspil na binuan namin. O tikso sa diyaya mong goro na separuha muna. O tikso pula hataon, gudang sa pula pujiyo. Asa si titik majong pa kulang-kulang pakarahon na. Molo sa mga lima mo raspil na mong goro na binuan namin. Las paruha muna di batama na mangguhin pasu-pasu. Matutu. Kapil ba harapan pilitong ihor harapan tung. Oras pun dumadi, pil pun di matu, asa pil mapok di baul-baul pasalongan, pil matau di mula abang guru namin, luju-luju dan pagogon. Lima dia muna. Lima setelah berbuat menolak katayo. Olo. Lakingan nga di pasat ada tulak tawar spir. Asa sobat na itu mah dulu. Asa pir ni matuk kay bahul pasalungan. Sa pir matuk di muna sa dudu mah dia muna pakawan. So nila sa Matutu. Kami hula-hula ng mga marami. Puro ba mga kumparan tugis ng orang? Dohot, hula-hula na poso. Manalo. Manalo. Hatan ni Boras Pir namang guru. Tugis sa saji natin na pinasa namin. Pirma poki o doon ng kasalungan. Pirim na ito di muna sa idulungan ng kapangunuan. Matutu. Gabi di hamu abang guru nami. Gabi raja namin. Rohani hula-hula muna marga sedian hula-hula nama hamaranggi. Rasa hato parbepir. Hula-hula na poso naman. Hula. Olo. Pirma poki baul-baul kacamata pirma tadi muna luju na panguan. Gabi raja namin. Taladong lo kesempatan ulit kamu di hayang makatay. Oma tuturuhan hula-hula na poso rin tahe. Olo raja namin. Hula-hula na poso do. Ayan, dangan dong huboto kami. Mang naisay na mga lakbontik tingnan, namang boro. Ay roro, bukni. Aka hula-hula muna na poso, marohani sa 2 taon ni. Ina para sulit, narong sulit 2 taon. Ay bagado para naon. Jadi tora sopikan na kami ang boro naro. Lasso marohamu. Songon Nilong tua mas ewan nami har bue na pir mabokti baul pasaloan pir matobi namang goro namin saya dulu banget pangamuan Matutu raja namin. Bihami koparam muna. Usalah may mula tema asa bino matibaho binato sa lasarian. Oras maima sa lupa boras pir. Malipagan de magihamu na madam. Mula tayo magihamu sa lupa na hula-hula. Kumahami na yung marsop pa to hamu. Karena mengatur kami raja namin patur ya muma kapal jonga muna dia mulula namin nang dihita lulu nasuton asaroita masuk ka hula ta dinaung saat na sida laban na potok kita diuwag parwe bertamado hita masuk ka to sida.
hidup naburi di pasahat yang akon namin do apapun ame law semua paham muna. Di sono pasat kami do nya tiyo asanggiat ma tiyo law lapok kamu raja nami manginum asanggiat mamarhitay do honon nami ma sititik masih wapa kulang-kulang para hokna. Nah, kau pahami semua paham udah itu pasat kami. Tuhan tak memangkoi pasat kami. Kamu kami yang berburu kami. Kanoni siapa lomba perasaan liang-liang. Urus pahami hula-hula nama jalo. Magli maganda malihamu abang guru nami nama kalian. Ngajok-jok kami di sono ay guru di hula-hula mulai siya. Hula-hula na kusok na hula-hula na patuloy. Lain kolong kami ma. Bere kami yo guru nami. Alani bay damang manyo. Musik na ubang. Layang-layang dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab layang-layang disembah. Sayang disayang, aku disayang Tuhan.
si maron ito at mangusap ko asa dohonong bahwa matuloy na duluyan oras mahami kiling mo naman jaro dia mo sa ulo saya man ipagkat na naman malata naman Pergutsi gabi nung sipur ulo namin dibaligay na multiyo tautuba panatapan ay damang masipyo-tiyo los padung tuhasadan. Rombongan namin ang kahula-hula namin ang lubang tubo namin. Alani, uliatin namin tuhakta, dilihat tuhakta hirpasok di kami. Bapak dapat kung kamu pamulon namin, di ba diyari na uli, diyari na rin ganun. Kaya dia bantong manupa, kapag na debata, at ang bantong ditupak ko tuhita, at kabasa-basa na. Di sila niya mang buru, kapasawag kami, di dito niya lamang muna. So, tanong ko kami, oras sipir metode alani asa udah kami padyolo mulai dari mau kami kiling mo na ready dulu kalau kamu mah kobar musik ready kita nunggu dia mau kebutuhan namin na puro namin ajok kami di Somarga Pagkarian na Rosian Huta Tarunong yung sumuli ng hula-hula namin doon agad umat duwi namin alani pagmusik kami sa pagmula do dadegkan pagmula na uli asa dohon namin ba ni pinta-pinta ni kondang namin siya jur mula-mula may dapat tupak konda na toba baik damang magondang mula-mula terus padung ba tukondang so jadi wah hula-hula kami saya sampai kita lama satu berukir abang pargol gabi asal lihat panggabian lihat ng perhorasan dihamin ko na ni hasuhutong marga panggabian nang sumodi dia manguru nami ko na ni hasuhutong marga siburian asa lihat pagdahami moras piro baik dawang ma kondang na lihat
mapoki baul-baul pasalongan pir maton di muna mamguru namin luju-luju ng pamumuan. Pasatan Sungani dia nang baru nami panggawian di orang-orang muna ng pasaton harga pir kita ina tu pamurot marga sidurian juga kasang manogotot. Jadi sungani do dia nang baru nami marga sidurian. Mulai kita ketemu tujuan Ima di hari sedarion hari nadenggan di bulan Naulion Ima martai hamuna Ima di napasaka sulak-sulak pahopu Ima yan ako mubire namin paromemu Ima ibibire namin ang kapahoputa di bahasa Tiko Yan anong doang dikurisi na sugutan manaksihon Ima nang lipaamahon hamu Ima ibebere namin tu panguron namin marga panggabian di parnakon ni Matanyari iso si pamotohonok ku tu ibebere ku dohon tu berek ku bulu inilah tadi bapakmu inilah mamamu abang Adila itu sama mama yang di Jakarta sama bapak jadi inilah adikku ini baru Tambunan saya marga Tambunan sebetulnya tadi pagi itulah kupikir nggak bisa saya sempat kejar waktu tadi pagi jadi biarpun tidak di situ kami tadi pagi menyaksikan bahwa kamulah mamanya adik kami ini jadi yang ku katakan sama bebere baik bebere nami amuna di tanopang orang tua asa tontong imotormu tulang muna kumparan yang putih sila isahungan buru bere-bere naruh di Jakarta untuk kamu na kesatuan nih sila isahungan adi boto kamu sama minon apalagi tuh buru Tambunan atau tong di boto kamu suku kamu mah ima tulang muna ima na di luar di Jakarta ya kami pengen saksi kami non ini nak sama nang natutuyo di huta nasugo manaksihot bahwa buru paggabi ang maparumeni amang buru namin marka sigurianon na manuhuhon buru Tambunan ima buru namin na nyalang ipanggabian pararitan sahmay mulai dak sadarion yani ngarurat berapa cucunya berapa cucu 2 3 mana satu lagi dikumpulkan jadi berarti ke 10 tahun kamu duduk rumah tangga di 10 tahun ini non ondo pehamuna masahon ima tuburu namin ima manubuang buru Tambunan ni pirang untang buandoin na namar pariban asa botol muda ondo kita makatai jalan namar pariban apalagi cuti pura sadang arong pola gajang-gajang cepat dengan cepat hidup di bawah satikon tukpebel liling ang makatai asa parohon ng muruh hata namin sedangkan ang matulangmu manakas ima tuni ibotong ko natin bere doon tayo bere ima mau lihatin mani Tuhan tu sama nibe harga pir na binuan namin tulangmu doon na tulangmu pamparan niyo putih pamparan niyo po namin sila isa unga puro bere dangalani huli manmatois balias may martamyang may tato mataribatan ang giat tuwari namang ihun ano nga kaulang muna tuwari namang ihuton buong pelgasanon jalaw toro sanon dia kagongkon na muna tujulan niya doon sangon hata ni harga pir masih doon namin tuhabang kamang baro namin pir mabok ibal-bal mapasalong pirma to di muna luju-luju manang pangomo Burung ali panggalian ada yang kami memiliki Tuhan satu asa dohok ko matutu akan dibora pirma boti baul-baul pasalona pirma to di tasaluhuna luju-luju akan pangomo nami mga lusi kita singo poras pinin aku jalohan asa bakok mahal teman ya kata dorobeat hampir gelem horas mau caro mari pakai de mau di nama dia masusu mulai temara sana nih tamado ham masuk ujung ya roham di punya laman nawi ima nako japok kami porspil asar di mau kerja nami sarula pila masuk batu hamu anang mau jalo hami porspil tamado hami tong ro masuk batu hamu
kami mengerjakan aroma di pondok kami umum ini masih orang untuk marketing akhirnya ini masih orang nanti hatana saya mungkin mengucap kali orang lain masih orang-orang parahona politik saja ini nasana narabam banyak diu kalian saya doakan mengucap pas-pas berarti Kami akan mengulangi kami. Sigon ruha nami, magbobol puro nami, hotel nami, asa di suhamunya hotel nami, mga tulong hotel nami, doon puro nami, doon puro nami, puro nami, sa luhun na bago kapahondoli. Sinari doi
asa bakal mamahal naman ay kategoriyan. Oras ay natsal polo-polo na kalimangan na dia mulu dia namin na pangayon. Mau mere la padung bagi kayak pada. Meriah indah sayang melenggang tengok, keramat indah sayang di tengah-tengok. Kaki melangkah berputar mata bumi, ikuti irama Melayu. Bawa ulo sayang atau selendang, kita menari sayang sambil menendang. Tangan melambai lembut menari-nari. Itulah saudari, karena ini beda mga angatan lain. Kita juga amanahnya para seluruh waktu kemudian bertemu dengan Tuhan, sebuah rohani, seluruh Tuhan. Kita tidak rohani Tuhan, pada Tuhan di hari ini yang kasih. Inilah siang hari yang sakti saat kita bergerak. Kata seluruh Tuhan di Bodoh, dan amanahnya lima yang aku nasi dan empat satu. Sudah berpuluh sudah berjalan. Mengirim hari Tuhan di dalam kabar kami untuk memasang kami lima asal untuk menungguli rohani dia penting sebagai rohani Tuhan tak bermoni dia Tuhan di suatu sebentar ini sekarang saya nasi rohani itu ditunda masuk kami Tuhan itu dulu masuk sekarang masarong dulu Tuhan mengatur dulu iman Tuhan itu iman kita keluar iman Tuhan Yesus Kristus pada hari amin. Imagine dia mo dito yung tanami. Todo pabona. Ison pasaton namin ma. Hindi bisi pa na Tuhan mo na wagbar ng do. Ater lima. Kamu ulaw na namin. Nanay kabanan namin itron. Rodohan pasaton Tuhan do pau muna. Rod muna kaya muna anak namin na magdo tumudo kan sini nagpasato ko. Kasi namin sa paglabihan. Narohan pa sa atong
ina tumpis panano ino pinabui at panano lawa sa mabahan kasalan mo lokokang hindi masih kapag-kulang arahon na konting sa dia pamuli sa panano pasata na tuwang buwata na paujak ko pas na wala na tasalam ma oras ma tadalam salam ma salam bapak sama mama ay naibas dong dari mana Songoni libere namin, manangkela namin do, iwaro namin. Diari na uli, diari na din ganon. Rodo kami hula-hula muna, tulak muna. Bawa pa sa aton degke si Mududuru. Ang dia mamangudurhon na uli, mangudurhon na din ganon kituluan diari yon. Alanilo ganon namin ma, si Nini Masyopa, kulang-kulang pakarahon na. Songoni penatupaw pa sa kami degke Tuhan muna. Sa inebatama naman gohi paso-paso. matuto Jalak kau ka. Kemudian juga 2 bolos dari Wisap Pulisyon. Imanong bisarehok kamu 10 tahunan nak sinari muna. Pasahat adat nagong pahamuna. Hula-hula muna sa luhut na di baga sa tikyon. Kami piyak katulang muna aroma. Inali na batu paulang kami. Songot dek kinamongmok. Dek kinamudurudur. Lasi pasahaton nami tuha muna nakakapohok namin. Dangalan itu sinabi dakabere. Dangalan huli namin. Walang iya benaboy tarpatu ba kami ang katulang mo. Martami ang mahamuto ang matalibatap. Asaboy mo siya. Umomo siya na lang sa katon namin tuha mo na kawewere namin ang kapohok namin. So nga natanin na matuwa si doon namin. Si Titi ba si Gopa? Golang-golang ba pangarahon na? Tusong ang ibere kinamomo upasahan namin tuha mo ubere namin doon pa po namin. Ang matalibatap man naman ko yung pasok-pasukan. Madudu. Era hurang baga ang kapartokol laon ng jujuyak na. Edo, dalangaw tulang. Paso-paso amin, udi mata namin, sa sadakan maimin, tunang pagawat sedih. Tapasa na marohata, martang yang mahita. Rohan namin do Tuhan mandok mauliate di sudi denggan di basam. Boy mardalan denggan ulon nami sa darion di namarlas ni Roha keluarga nami. Keluarga Daniel Siburian. Ina nami buru panggabian di bagasan tikyon. Pasahaton macalo pasu-pasu siyan hula-hula nasida. Pasahaton adat nasida Tuhan dopa dongan na jolma. Alani Tuhan sinunga mardalan ulon nami sa hatu tikyon. Jalanunga taruli kami ipaso-paso marhiti akasi pangalanot sinumon na di paradi hasuton nami. Urang dope Tuhan aka ulaw na neng hubato pa kami sa tunamang ujungyan non say homa mamasu-masu kami sa luhut na manambay nangaka rejeki tuhasuton nami di bagasan tikyon. Asalam diboto na sida Tuhan mandok mo niate jala patupah nak kanadenggan maradok pod dongan najolma. Jongjong Tuhan parpungan nami di son. Asa sudih kami boy marlas ni Roha. Mula tema Tuhan mo pasat kami matiki namin holan tutangan mo di bagasan Kristus Jesus martangian kami tuho. Asin ni Roha ni Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni Roha ni dibata amata. Dohot parsauran ito di porbadi ama. Na madongani jala mamasu-masu hita sa darion rodi sa liling-liling na. Amen. Rohani jolma marsangka dalam Tuhan Jehovah dopatot tulakana ahana sodi sakapi rohono sian Jehovah maralus dosudena pasahat madalanmu tutangan di Jehovah ako si maibana posrohan Asong buma Jehovah mengatur sasudena posrohan Sayo dojo uoku alusi tani aku Pature malakanku asirohan diau Tuhan Jehovah si gonggo
nani tu amanani naksongani nani alang masa pumanani do puman karinamis ima inom obuda jadi juga kami tusongan marende tusongan dia benon ira sidalan nani nani pumanina para serongan amo ima atas ya kami pumanina inasama di pinien sama marende keluarga Asbab dituat saya di pasu-pasu mereka totong saya pasu-pasu mereka totong keluarga mula jadi semua mengkonjang mula kalau kami bukan penyel walang saya ada saya dulu poin pasal kami mengomongnya saya hatanya dina kosong-kosong kami juga semua Nanti dulu susah mama. Berbahagialah yang datang padamu di bawah naungan salibmu. Berbahagialah yang datang padamu di bawah naungan salibmu. Ajarilah imanku Tuhan untuk mengenal kasih-Mu di bawah salib Tuhan ku damai dan tentram. Terimalah pujian tunaikan untuk Tuhan. Engkaulah perisaiku selama-lamanya. Ku agungkan nama-Mu Tuhan dan segala kemurahan di tangan-Mu Tuhan ku selamat tanpa pertukaran yang teguh. Hanya belas kasih-Mu ku harap dari-Mu Tuhan. Ku yakin dan ku percaya keselamatan hidupku. Ajarilah imanku Tuhan untuk mengenal kuasa-Mu di bawah kuasa-Mu ku selamat dan senang. Beban berat di tanganku, ku tak mampu membawanya. Sungguh aku tak mampu, Tuhan penolongku. Sungguh banyak dosa-dosaku, perbuatanku selama hidupku. Di
Ya Tuhan, ku menyembah, menyembah dan bersujud, kami bernyanyi dan memuji kebesaran-Mu. Terimalah ya Tuhan, sembunyilah pujilah Engkau Tuhan, dan serahkan segala murahan-Mu, kebesaran-Mu, serta kemuliaan-Mu, menguatkan hatiku. Terimalah ku ya Tuhan, ku menyembah, menyembah dan bersujud, kami bernyanyi serta memuji kebesaran-Mu. Terimalah ya Tuhan. Karena ngecek pun ngadong di HPP Kampung Pelayan Bungwani di pasar tamu petariok kami di depan nami nang di depan di bata di mobil di depan nami si matubang nang di ulah nami pengkabian kami ada kon saya itu malona ma perjulo dirijen ma sotong diara dirijen mampu bernyanyi adalah mampu dari dirijen atau lu kata naringkan asal dohon mangajak di papai nak muna dia de nak bedarohan dohon depe adum sido muna bakon bahal tomanya kata dulu dia pungkuan si matupan sak kamu pungani na panir dohon pungani na kami horas mai mazalo mari bakada mali muna madan horas barat di pasar pungani na do penyapaden akan nauli berapa asa tas di rumah. Namin. Kung ito lang mo,